meron ko nang titono. Para maksiya, para siya ba kung masir lang sa buhay bere. Sono tulang bulunang pita ba na hana sono. Mulu-mulu sumipiro halako. Panguru to pak na. Kate. Mulu terus pak na. Maanggon. Mulu pak ni halako to. Ay nang pisong ni pa song dia muna nang marka ba. Ale ngodo ber partol bije. Jibodo bisa dia. Kapay mo na satok dia. Kapay mo na satok. Mabay sila ng arbis na ba? Kapay mo na satok. Dia lah. Ibe sila na din ang space of it. Mana po? Jalang ito ngay sa ilat tangan na. Ito di si jalang ngay ilat tangan na kin. Tamboy na karong isun na marga ni baho wala. Di huta. Meron ka muna, madam. Ulo sakap ba. Tadi para ka ko. Isa lang ni tabang mo no. Isa lang ni tabang mo no sila. Di huta ito. Dengan pa ako tangan na ito. Dahil ila. Ijalak ipalyo. Ni nakin siniasi anak nai nakinnya dia siniasi. Siguro ko bikin mo. Wala siya tabay na hanan no lito pano doso. Ngeri kan. Ano ko na ito. Sapil sa pay mahunido rohita sana. Ayran puli mari. Dito pa. Ama. Wala saya acara mulia masih pengaruh baru lau. No, debelu acara mulia masih Tole ma, babe ma. Oh, pero bertapa-tapa waktu dan nak kaning pesa suruh ya lah tidak tiba kasar sini ada dua tujuan di mana nama turun preman. Ulang pula sampai tapa-tapa hitam ya waktu pula. Han hop terkena bahu. Kena jujur mah. Sampai dengan maksud tu lapangan yang ketakar dia. Memang tidak ada gitu. Maksudnya kalau kita udah sering apa kayak gitu. Apa pun digores keramik itu apa itu. Oh, jelly. Gelap enggak jelly. Sakit mata nih. Inganan narang sari kamu. Kalau malam kan Saya silang sabar marita sa tong korak perang terang. Panggali pe sa tong aro pe say. Anay perlengkapan lima na pwede rumah-rumah notang adong sedang pay. Sodoh pe sineba ako asal sahang may silang idison dilanjutkan. Ido na hurok. Babagsuko na may mo man yung pinotako ini. Ngaro. Nakit na ngayon, amin mangorke na nilang kasi. Hindi, mana ako. Ano na ito? Di huta.
Dang BPK di Huta Iban Limbong Hulana Jaya. Ngirim apa tebe itu bahama dengan napugos. Bang ba ke situ? Pinggir-pinggir naik. Ima. Jadi mula di mana di itat sudah nang karena iru ana rosu sudah nang songoni di itat nama para para nama rosu mulu ba manami hari jadi bagi doro nami di itat salutna doa tunggu nami dari Buraja di Bongkulana segala raja di Laurada pas untuk main sama Gun mengadobi kawat nami itu berjulur 500 sudah untuk korpo karena pak itu merah libur bere Ida di Huta. Soni mah di hamu ulah nami deh baho, ala hamu do tulang di bait tujung dia mak namion, aka bersedia mah hamu ulah nami deh baho Soni kira duluan, kamu lihat deh. Luang Soni di pangule ulah nami lo sekali panang mulai kedua. Tak sama opung kolot, kau tadi apa ya kau? Kamu lihat mah kami Bon ang marada mulai. Jala orang di batu bahami songon wenni aman nabi berdulu mulun Sarong tas mun lamar dalan. Dulu panganon kita taruh tenon paman nabi mulai ada mah di saluna kana berdulu mulai deh. Pero ba mo? Ya tu dia udukna. Ratay mo to ang ulam na namin. Datang mah ulah nabi deh baho. Nomor genai marata do nomor Iban. Di mah Halak nias ale edai boru nai bah. Kita. Sila jauhan. Naik baho. Kita saluna. Udah tangan coro. Naburu. Kangge ho joro hatani botomi. Lo dia tanya. Naya halo te pangguarim naburu. Moli. Nai moli. Tangiam mana baru? Anda. Roro hami ibotom. Magana baho. Napatuduhon. Olong ni rohanami tuhon naburu. So. Isita namon. Naung madalo naung lolo. Matua. Lainami. Elanami. Dinai tongdo pasatom mo to dirim tuhan kai lam pago mo soroham lam matangyak ko tangatur ni Tuhan day sudi di paranguluam mo di paranguluat ta Tuhan do na mangatur kita molo akasaktat ta mau sangutiak karohat ta bolosong kami itom ulam Dison di boto kami do di berek kami do na baru masang dia kalau jomu do tinarik komu namar rumah tangga dinamar mudu-mudu nyok bere nami ok tohku namion nang lubui maritik kipasahiton nilai nami kala nami nang jungolum dohot yakka pasauran mupe di boto kami do na baru judo hingga do nasodong do si rawaha honom musila kahonom musita henom alai sudina ya le ito Ang ban bang roda mangarato to taon. ang yang mau gomos masongoni goroa nabalu ho parjulo lao lainami elanami ito ba iparlao nila nami sari matua manungay ko itinggal hon lain nami on
kami do takastong no nakabere namin on na ituon. Ba. Solo na memang roha. Buah acara singkat. Sari na ito yak kahos ni rohat tay. Kapago mas marhat ta hutuhat ka. Imedangan na mga rato geling na P2 cacat kami no tebe bang Marbing marbiya iut totong parpunguan ni kita songon sada Kristen napolda ito pabus maroham matang yang mahuhutuat saluhug na akan ako juk na irohaminon ngabe ay buwan like of day do hela namion di paramate naon di pasari matuaon naon alay lampagomos madiri mutuhatta matang yang mahudenggan ba selamu sehat na maho bolotong adong nang na kurang hisan roham di bumi ma dina parmuru-muruhon bere nami o pahopun nami onnei ba songonope songo parronami di halo duomon nyonaka ami ibotom ditoda na di huta Pancasila di sertifikision ba malatehom malas maroham sayang dia madapot tujuluan nyarion kemudian ni lain nami do helanami ba lamu sehat nama ho lamu tiur-tiur nama roha do pikiranmu lamu ringkas mau mula-ulamu matangin mau gemor tutuhatka isun rodo hamida iton dot nonnei beraka inongmu patahat ulus tujung dalam koruda itu dah patahat ulus tujung di habel mon sai manujung naulimon do akan adenggan di kulian ni lain nami nang jumolo marujung ngoluon sai tu sehat nama ho sai tu urma roha do pikiran muda itu ada do nabaruda manujung nauli do akan adenggan mon tujuluan nyari di kulian ni lain nami sama tujung di metode nabaruda kecil rumahnya Kak. Jadi tak ada tua-tua lima di hamuna asuhuton songot diam saya lanjut nga sakang be nami dito nami mau lihat mati hamuna markas leba dia kan kepala man mati songot dia iba dung silung tataruh orang yang di barak nan namang buru murah manang lain munaon satu jauh mahmur aja nan nomor ketujuh buru mate manu hati hati Datuk mungkin Aisyah nak tujuh hati dapat kota tujuh mo. Jadi mulai ada dia mulai tujuh nami. Sampai 16 Mei. Tersengro di bawah nami. Kita termasuk dua bima.
Datu pala si baga jangan-jangan tak kepada dia pagaton. Bolo tung piholo songono kue kami tu songo dia pang pandok ni hamulet yon ni na burunami tu kami. Ngauli rohana. Ay matto, alay unak sa sino lele nga natudu. Bolo tung pendok mula sa nudia story fa ni bukan ni. Oh, itu nakala. Ya, wala kay jauh. Ya, jadi tersono masuk dia mula tu na. Ala na luwak kami spiritual diso. Masuk namin yan las somo kasatani sudi. Bolo tung pe arok kabut kami. Songgat ini ul solong. Somo kasatani rohana namin. Gaya man gaya kamu mah. Berek kamu nak nulis kamu ada berek mu nak. Foto kamu nak screenshot kamu nama go. Keren-keren kamu. Ani apa? Kan laki berek mu nak. Bisa rapat. Berbahasa Indonesia, Bang. Yang ibu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Doa kalian sama Tuhan. Biar dikasih Tuhan, dibuka Tuhan rezeki. Jalan yang terbaik sama kalian bere ya. Unang balik, Bang. Gabi pegang ini. Pegang nona toro ini. Pegang. Ati buan na rong nape. Fotografer. Nyoma tuguni begini. Bereda. Nyoma na. Mak tuan. Nyoma. Adik nan. Nyona adik nan. Di bahasa dalam ruang proses. Jadi kamu ni mah di kamu bulan-bulanan ne bau. Kita lihat sudah lo. Ada rombongan negara duluan. Lihat ikut dulu kamu. Bulan-bulanan tulang nami. Mulut tu Songoni. Pas bulan ni dah bangun. Sampai nama ambil lagi kalau nak melihat bulan kamu. Dang film na. Tahun nabi akhirnya tulang usuk. Mau tapi kurang kapan nabi banget cuma mau kami di dan tekon nak cari kuat di belah buat kamu maju tempat mau lu mau jawab pulang ke toko tema satu antara Dan kasih muli natin. Ruby buat ulos nanti boleh. Jadi ini meturatur kok mapas masih merah sini bulan nak ini. Story buat dia mah tempat nak ada jolo napi natu pane. Ada jolo apa baru masuk ini. Langsung bo, langsung. Jolo mangan. Pati dito sa sekolah na guys mga. Orang baru nak di hutan ada 2 anaknya cacat, udah tua, 1 itulah yang paling kecil. Dia merantau datang kemari, orang Nias. Eda itu baru naik bahu. Nomor kedai dah, dang binoto dah, lama, bunga tanah pogus, jadi sama nama. Apa ini? Borobudur. Iya orang Nias, tapi Eda itu baru naik bahu. Tunggu dulu Pak, Mama lagi naik. Jadi semangat namin ko talihan. Taruh kamu para anak.
Nana pegang Pak satu. Pegang satu ya. Iya. Mami. Roy, Yuli, pegang dulu sebentar. Pegang dulu. Pegang dulu. Pegang dulu ini dua-dua ya, Nak. Sebentar ya. Sebentar ya, Nak. Tunjukkan bikinnya. Banyak lagi tenang lah. Ini matong. Ada aku Peri. Alakan dia repot dulu. Iya, udah makan. Inang. Ele pasar ribu tu salah. Ini dulu pegang. Ala inang mangan mak. Iya. Ini pegang. Ido. Udah dipegang dulu. Iya, langsung matu lang. Ngai badi dah damat ngobereng rodahan. Kanyo. Waris ngong kon merida. Masuk na siya niya ile pero ba melang. Nah. Olo. Menyusul mabuhay dohan na. Bagi mak. Sana na si Bagidahani. Kangarong dua. Olo. Urang kok video jaga lo. Mate ida bat kamu na pala mabiramu. Udah diuria. Jangan kau ngobereng. Saan masahat na may dahan yan. Anak ko. Arong Roha mo si Bagidahani. Dia naas dulu ti. Kok kau si badi dah nonton bang. Nah budak kita, budak ni itu satu sana. Satu sana. WA. Pasti grup WA. Oh piring jauh piring. Kamu tu sebagai piring itu sound. Ini Pak. Dar media sarmangan. Haradas, Anson. Haradas, tolong baro. Kamu na diuri na ngarap na pegi. Si baik kau matong mak, yang enggak menang piring ni. Ini tadi punya kamu Mak Sianggul. Bagi Haratas suka. Mana ya Haratas? Iya. Sama muda Kak. Kawan aku Kak. Maju. Ya, batu sorry jahat. Aku makan. Minta lah. Gimana? Orang siapa bodoh? Kawan. Gak tahu aku di mana kan? Apa deh? Kertas? Sana tengok, sana di sana tengok sana. Kau nggak makan Tipen? Babamu? Hah? Nggak makan kau? Iya, oh iya. Babam Prancis. Biasanya pakai filter dong. Oh, kamu. Yan na bro. Ini kertas. Darah, kasih sama si Tian. Jadi, wah kayaknya harus atasnya. Harus ke. Apa tabatan yang pernah nota.
Jadi jauh kamu dari sana nih, anak. Tangyak kita. Mauliate mariho ale Tuhan di bagasa sadarion marbite-hite holongmi Tuhan di paraliho dinasang ulunami ima di tonga-tonga ni amanamion naung jumolo ni alakmi Tuhan di bagasa tikyon pasatan lo tuho ima di naung jumolo ni alakmu amanami sa tonga-tonga ni huriami pos dorohanami di ho ale Tuhan natotong tangat-tanganammu sarlumobi borum di bagasa tikyon nang nakasongonido kaya kanak palumyan na o totong madungan ni nasida nang ditong-atongan ni bagas naon totong tiroy na sanguli ni nasida at totong marningot pasahaton nguluna tuado pamu di bagas at tikyope totong luhay mangido di panganot sinumon naradi di bagas at tikkyon asa jumolo herbakot tanganmu lago pasu-pasui mamasu-masu si panganonon asa bagay makohon gugo dot las ni roha hamin lau mamuji pasangat poko pupuji hamin magwarong sa tikkyon manok tong marugis sa liling na haleluya amen martua mamangan Kamu nak? Jadi sama ni mana apa nami? Oh ina nami. Oh nero ni situ tu masih donon. Situ di mana si papa kolang-kolang pangarahuna. Tusong ni pa pinatulan ni si watu akon. Tuwa mamanggogi pas masuna. Aku idang naba. Sedikit aja. Enggak usah. Ikanmu udah ada. Makan lah. Kamu ada? Baru ini. Cukup loh. Sana pergi sana sama So kumangan manggun apa kita? Bos. Handphone mo niya mo? Daluhat. So ada mana ada handphone. Kau enggak makan, Pe? Ini udah mak siang. Mak aneh. Lah perjus ada tesmi. Weh. Kamu Ama, kalau Sebentar lagi nak, sebentar aja. Sebentar ya.
Mama Ben aja kamu dong. Makan dulu makan. Abang narik? Abang naik? Ang gini sa abang naik ka lewat. Yung mana kali? Ibu atau Tolong dulu aku satu aku tolong dulu betul. Apa? Sama dia dah mulai. Waduh, lo mau? Garuk sampai itu. Baru sampai itu jangan malu. Bereng maju. Nah, itu gora mani. Dia udah terserah orangnya terlihat. Makan di pesta. Si dua-dua. Si dua-dua di pamate, buam siri buro. Nih. Aku nya. Nomor buat harga yang turun. Saya kota sidak kali kotaan itu pasar. Enggak makan Hai. Capek lu. Dia mau kamu lihat di mana kamu mama. Rai. Kamu mah
Permanganon dan dia melanjutkan cara jadi melanjutkan cara kuliah katanya Jadi songanima dihamu pete doma. Dihamu ka todong namin na marholong miroha. Ang gorong gopek ka na marholong miroha siya duhami amang ison inang menanti hamu di haroromuna. Mengurupi sima tuan namion. Songanima. may pegang ka na pa mama ni Roy. Video kan. Dan ko. Jadi yang anak sipul kita marpanganon Ini kau bisa cukup megang. sa matangyak kita. Bisa kau pegang ini. Mauliate ma diho ale Tuhan di bagasas sadarion dinang dipertauliok kami imasi panganon sinumon nang diparade ni imahasuton nami di bagasas sikon. Daluhut na ale Tuhan jakta acara nanaing silang jutkanon nami do ale Tuhan. Tuhoro tuha pasaton nami asahon naman ayon na sa ganukol nami. Totong di bagasan lakmi roha kami Tuhan. Nalaho pasahaton. Ima aman namion tuinganan pagsatokinan ni. Posdorohan nami di oras Tuhan. Natutong do tangan-tangan namu kami Arya dohok borngi. Mauliate ma di hoti Tuhan nami ketikyon naot mayrori saliling na haleluya. Amen. Diri songanima dihamu ka keluarga nami manang natulay nami op ito ho usima tuan nami op ito ho jalako kamu ready do kami di son. Dilema pertiket kamu singkat apa kamu termasuk acara huria. Simpan itu kan.